Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of Kepenkars about the delay in construction of full-fledged Kepe police station. Can the Honorable Home Minister give an assurance regarding the time frame for completion of the said work of Kepe police station? Speaker, sir, I'm lucky that Magdista Mage Madar Sangha ne police station je Mage Madar Sangha ha, it serves Kuchore as well as Sanghe also. But having two ministers in for that police station, आजपासून कितली वर्सां जाली आमगे केपेंचे हे police station complete जाल्ले ना. Speaker, तेच बराबर we are short of staff in Kepe. आमकडे ASI 1 उणे हा, 6 head constable उणे आहे, lady head constable आहे 2 and PC 22 police आमकडे almost you can say 30 40 almost 39 police आमको short आहे. आणि ज्यांना आमगेलो मिनिस्टरूय आहा आमगे काब्राल साहेबाकू लागता अजून पुलीस स्टेशन कंप्लीट जायना 2 मिनिस्टर आहे आमका तो मिनिस्टर म्हणटा आन्सर करता. स्पीकर सर तो जावच न्ही आमदार जावच न्ही पयलीं टेंडर जाल्ले स्पीकर सर आनी टेंडराचे स्पेसिफिकेशन आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टराक अवॉर्ड जाले. टेम्पररी पुलीस स्टेशन ते आमचे WRDचे एरिया भितर शिफ्ट केल्ले आहा आनी ते कंस्ट्रक्शन करता तेन्ना पुलीस स्टेशनाचो जो एस्टिमेट जे आर्किटेक्टान एज पर सायट कंडिशन मागीर चेंज जाले म्हूण एस्टिमेट जो आहा कॉन्ट्रॅक्टराचो तो काबार जाल्लो स्पीकर सर. वी हॅव नाव शॉर्ट क्लोजिंग द एक्झिस्टिंग वर्क and we are making a fresh estimate for the balance work and in the next 2-3 months we will tender it. I agree sir, but it is pending for the last 7 months. 7 months jal police station bond na Speaker sir, estimate jabaku Speaker sir, police station band na, police station चालू आसा. police station चे बिल्डिंगाचे काम बंद आहा. बिल्डिंगाचे सांगतो बिल्डिंगाचे कवर करू तो एक बिल्डर स्पीकर सर बिल्डर जावन तो असो उलयता सोबना ताका स्पीकर सर कित्याक खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर जर काम करता तेजे बिल्डिंगाचे जे आसा टोटल एस्टिमेट काढून तेजे फोरक्लोज करपाक जाय कित्याक इन द टेंडर इट वॉज द एंटायर एस्टिमेट. So we have to procedure follow करून हांव तुका assurance दिता न्ही काबार 2 within the next 2 months tender you are the PW minister तुका लागतो म्हणून जाले काबार. Thank you.